So me ma bege we ogun ba alawa ogun ba ekinomu dia ya to taba ogun ba ari ne eri no wa ogun ba asiko e umana sani mana wa forget we wa mo wi yore wa mo we oni ma come no be maso e we no come no be maso de meru that we platform me now e na ki we ya ri yore wa o ga bo kan oni wo bo geva o be do bi omo me igeva o bi o ya so mo na bie ya gbon yin e do mai ka on anytime we o pa kekan e me no samu dia me no be maso we no does it eri ka uta eni ka uta ne you does it ne at almost to say e da ni jore ga we ipe you e there on solution a problem we solve ne lare no digun gbera o me no digun gbo egbe jore no bi omo se o be ga we no la do kama we there no we no la do gbe bi na no gun gbe gbegbo egbe so ne no jore Daniel fi awu ne ra no ya obi o me o be ga ni baba o ni mo wa de mama obi o me shut up or I drop you shut up your mouth shut up awa bera wa beju shut up who was you are now you are out of the platform e working obi o me o be ga nya we ene na be we beje agbon mama we tinuna ni jore enwu na we bu na we afọ e happy ni jore evi oni ma we anu gbe o wagbon igbe aga no mama ugbe o me lo ki ma me picture we ogbon gbo a ujun we bi epo yin ni ugbe wa e de no ke ma no yo ri eyan ke yin uzaga bi jore ya ogun ba wa mi business ide ma me wi jore ogun ba no do ba no ti e ogun ba wata me ma bege nu gbe o wagbon nu wo wo nu lowo kan no de ni rie itie we platform ni a itie we ma iteme we ma nu je mi no je we se ya won sa nu defa wo nu ju we ya bi epo yin itie we platform na wo jore no we mo se jore no we mo se eyan wo na de wo jore no we mo se ni so ni a bo se ni mama to kam ko mi adori we wa nu wo wa gbon agbon mama wa na gbon agbon mama wa nu gbe wa gbon nu gbe itie we ideba squad ni zuwa we bebo utegun me deba squad ni mo nwa fo okoni ijore ati ebo me ogo wa je but ede ni jore akwe ni me igbe dero ni o shoku waya o wa zuwa wani ma eku e wani me gbe ne bi gbanu me gbele ne e mani me gbele ne o do la dedo wa eyan do wa do ari ati me wa de won ka kam ga gbelu wa ne igbelu wa physical spiritual igbelu wa ya ayina di jore na we jore ri bo we ma de bo ga me na de la gan you the craze who do you think you are how why abi ma na ma ebe bo o ma gbe wa ke dia ni ra me wa eni oba wa o ma gbe wa ke dia ni gba ni wa o ma pese ni wa ke dia ni gba ni wa oba we when will you guys get sense? When una go get common sense? When? E baba kan tata iyeta record eri ma be me video ni wu o be mi o o gita agbo ma ba me meta agbe me ba me meta agbe me ba yi okwo bi oba okwo bi enigie okwo bi elima ya ni dagun na okwo bi elima ya daga jore no mo fo no follow me time why can why you the craze we are going to ya ma bia we no to gun platform me na we are going to ya ma bia gbon na we daga jore no mo fo no follow up me time get your bon awa surprise unu we no be do ya robi unu be do ya te platform na e wa do ya pon so we do ya pon me so lo ba we se o ateka wa gbe wa gbon we na ma bebo wa de platform mo do azu mo na wo rije na fu wo rije wo ti agun yan ni kegun ade kun me gbogbo ade ya mu we ladun ade ugbe o wa gun gbe gbogbo mo la ra me aje me era ni me we era ogun o gbere pe ko egbe mo jore we le wa ni ha ke we ogbo esansan e mo jore we me la we aje me we de me ko wa nu la ti ani ai we nu ko e me ko wa nu la de me la wa nu wo wa gbon igbe agia no ma no rogbon igbe agia unu eyobo we ewu we ati ye gbe kope ijore a nu gbe wa gbon ijore iwu we no a ijore na your mate ijore no bi omo se daga we one or two things ijore na your mate ijore iwu we no a nu gbe wa gbon ohun we si we wa gbon na ohun we si we a nu le yin wi wa ohun we si we ohun ijore kan wa si we abi ohun ijore kan wa si we ohun ijore kan bu ohun ijore ga to gbu wa ya wa ni ti ohun ba na ohun ijore ga to gbu wa ohun ijore ga to gbu e ohun ijoro ga to gbo avant ijoro ga ka we mi o ka ka mi no we o ka ka mi no ku wede o ka ka mi no ku wede awe ga ma ye we ga ma wa yo pa wo ma no ga ye pa wo ma no ijoro ma ka mi no we o ma ri wo pon ma ri wo gan wa wa na ati ogun ba ogun ga gbo avant ogun ba me no tabu no ni ayo pa magba wa ti weje sono e ba mi we wa ma ba are nu wo wa giame tore ari to dia e ma we na wa to wa je ari to
arotowa otowo keke nwe wa dia wa arotowa wa gbe wa gbon wa go mana dogu megbon wa go mana dogu megbon wa go mana dogu megbon o wa gai wa go mana to challenge me wa gai egwo bi na ime ri yen no egwo bi na na mama na egwo bi na ime egwo we no wa gbe o wa gbon asia wa gbon asia we mi o le moroko ewu le mi nu gbewu o ka wo ma be wu wa gbe wa gbon gbewu iwo gbe wo mo iyo ime ri yen no o ime ri yen no wa gbe o wa gbon gai ime egwo we wa bagbon wa o ma ge mi gbe ni ko ma be yon do saga me ya mo video me ya saga de nu ka ge me de nu ka ya ge me na wa bira wa bijuwa de mi opa nu ya ge me de mi opa nu mi ya ge me nu gbe o bagbon. If I see any nonsense comment for here, I will block the hell out of you. If I see any nonsense for here, any nonsense comment, I will fuck you up. You dey craze? You think say wetin I dey talk for here dey joke put? No see the idiot. Ashawa mo sewe mabe gay ona we na wa ya gijoria wa goma na gbon wa gay eni wa goma na we bu yeregun wa goma na bu yeregun wa gay gu ya na bu yeregun wa gay wa goma o na gbon we na kina igbi age no mama ashawa gbon sewe mi ashawa for 5 euro ashawa for 5 euro sister what ya ni ebegun mewu mo gba shawo bebo gun abri ya so uma gbasha wa uma no gbe na owo e wa abi won go gboni sa mekin won go gboni sa kin wa gbe o wa gbon won go gboni sa kin nu gbe o won ma no to agun mekun ma won ma no be gbujo re gun no ma me gbe ya kan le wa e na mo gbe ne ni visi osa won ma no be gbujo re gun ima be jore you dey fuck up you jore no be mo so you dey fuck up ku me ogun me so aju bi yan opopa won ba won obi e ya gbin opopa awe aso we walk away yes nu get the real character of me imasun nu get nobody can talk to my wives anyhow nobody have the right to talk to my wives anyhow obi do ikin ya dirty asa wa gbe o gay agbonu re na yin na ni gay agbagbonu we ware na yin gay abat we mu je mana ni abat abaza mu je mana ni o we see we o winere gay no good thing for a page no good you know if you see better thing for the page say very useless and non-ethical human being very hopeless human being frustration agbo wa yawa bebo frustration agbelu wa yawa depression agbelu wa wa gbo fi no ma so wa na wo bi no ma so wa na wa gbo fo igbo gbogbo wa gbon Ogunba. Guy, ona be ya mo picture yore la guy. E di guma ye mo picture yore la gan. Unwu yore to gbo e. Unwu yore no be mo so ga to gbo e. Okuna ya face we. Ya ka poru no so gbo we. Ina ka ti we la platform me mana. Ina ti we ade ma. A we ga ma yeke we ga ma. Ima ti we ade platform me. Una yo we bo we ade. Una ba yu we ro ko e. E no je we so wa ya mo sa. E no je we so wa ya mo sa. You don't know where, you don't know Baba, you don't know water. Walk bell wagon. Very useless human being, very hopeless woman. I'm not talking to her. You know, Kosana. Not be you, be Yore. If you're in my love, I don't love you. I don't want any of you now. God not tell me say go marry them. So no maka mo baby wade. So no maka baby wade. I'm not giving baby wade. That is the plain truth. This is about give me wade. I'm not give me wade. You should not give me boo. You should not give me boo. You never can imagine there. I will stress you. All stress you, but all well. Gile stress you stress me now. Me no man, I'm like stress. I'm like stress.